الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eң birinciden barыбызды жоқтан бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Урматтуу жамаат, мына бүгүн сиздер менен кыямат туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Кыямат саатынын белгилери. Чындыгында бул убакытка байланыштуу болгондуктан кыямат сааты деп дагы аталат. Албетте кыямат жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан дагы өтө көп суроолор келип түшүп турган. Ага Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу аяти каримасында, ыйык Куранда бизге мындайча айтканда пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга баяндамаларды берип турган. Чындыгында Аллах субханаху ва таала бул кыямат саатын Аллах субханаху ва тааладан башка эч ким билбейт экендигин пайгамбарыбыз алейхиссаламга Аллах субханаху ва таала баяндаган. Кыямат саатынын белгиси эч кимге белгисиз. Кайсы күнү, кайсы учурда, кайсы жылда, кайсы мезгилде болору эч кимге белгисиз. Бирок албетте анын ошол кыямат сааты жакындап калгандыгынын белгилерин пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы айтып өткөн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн биринде мына сахабалар өздөрүнчө Гифари радиаллаху анху айткан хадисте биз сахабалар менен биргеликте өзүбүзчө сүйлөшүп отурган элек. Бир учурда үстүбүзгө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам кирип келди. Мына ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам бизден сурады: "Эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасыңар?" деп. Биз айттык: "Кыямат сааты жөнүндө сүйлөшүп жатабыз" деди. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кыямат сааты мына ушул 10 белгилери болмоюнча эч качан кыямат сааты болбойт" деп 10 нерсени эсептеп өттү. Кыямат сааты келүүсүнүн чоң белгилери бар жана кичине белгилери бар. Мына ушул чоң белгилеринен 10ду пайгамбарыбыз алейхиссалам санап өттү. Алардын бирөөсү ошол туман деди. Туман жөнүндө сүйлөдү. Экинчиси Даджал, Даджалдын чыгуусу. Андан кийинкиси Даббатул ард. Даббатул ард деп мына ушул жерден сойлоп жүрүүчү жердеги бир жаныбар, сүйлөй турган жаныбардын чыгуусу туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам кабар берди. Андан кийин Мариям уулу Иса пайгамбар, Иса алейхиссаламдын асмандан жерге түшүүсү туурасында, Яжуж ва Мажуждун чыгуусу туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Андан кийин кыямат саатынын чоң белгилеринин дагы бири, кыямат болгондо ушул күн чыгыштан чыгып жаткан күндүн күн батыштан эрте менен чыгып калгандыгы чоң белгилеринен. Ошол күндүн күн батыштан чыгуусу туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам баяндады. Андан кийин чыгышта, батышта жана Араб жарым аралдарында жердин чөгүүсү, кайсы бир жерлердин чөгүп кетүүсү, жок болуп кетүүсү, ошолордун болуусу туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Андан кийин Йеменден чыккан от, ошол Йеменден чыккан от адамдарды бир чогулта турган, махшарга ушундай чогултуп бара турган от туурасында мына пайгамбарыбыз алейхиссалам чоң белгилерин мына ушул хадисте баяндап өттү. Чындыгында бул кыямат сааты өтө оор, өтө улуу иш,
öte korkunçtu iş ekendigin Allah subhanahu ve taala Kur'an'da bayandagan. Oşonda öyle Peygamberimiz aleyhisselamdan kelip kıyamet saati turasında soraganda Peygamberimiz aleyhisselam cevap berdi. Sen emneni rastap koydun kıyametka dep. Dağı bir başka hadislerde Peygamberimiz aleyhisselamdan kıyamet jönünde soralganda her bir adamdın ölümü al adamdın kıyamati ekendigin Peygamberimiz aleyhisselam bizge bayandagan. Emi çındığın ala turgan bolsok biz kıyamet saatinin kaçan kaysıl günde bolorun bilbeybiz. Birok bari bir Peygamberimiz aleyhisselam kündördün birinde mına uşul hadisinde hutba aytıp jatıp hutbanın içinde bir uçurda közleri kızarıp açuusu gelip uşunday kılıp turup janakıl soğuştagı adamlarga eskertip silerdi ertemenen jekечinde kurçoğu aluusu mümkün, kurçoğda kaluuңar mümkün dep eskertip jatkan sıyaktuu Peygamberimiz eskertip turup kıyamet saatini aytты. Meni menen kıyamet saatinin ortosu dep mına sömöyü menen orton kolun görgözüp turup uşunday men jakın jiberildim kıyamet saati menen men şunday jakınmın dep Peygamberimiz aleyhisselam kıyamet saatinin jakın ekendigin mına ошол жылдарда Peygamberimiz aleyhisselam peygamber olup jönötülgöndө bizge kabarın bergen. Çındığında bu kıyamatка biz kanday rastanışыбыз gerek? Andыкtan o düýnögө biz sözsüz türde rastanыбыз gerek. O düýnögö biz bu kıyamat saatine kamdanыбыз gerek. Kaysıl wagtda geleri belgisiz, birok geleri çındık. Kıyamattın boloru çındık. Peygamberimiz aleyhisselamdın dağı bir hadisinde Umar radıyallahu anhu bizge jetkirdi, bayandadı. Bul hadis mutawatir hadis dep atalat. Öte köp adamlardan, sahabalardan aytılgan. Muna şol Umar radıyallahu anhu aytkan hadiste kündördün birinde biz Peygamberimiz aleyhisselam menen oturgan elek. Bir uçurda bir adam girip geldi. Anın kiygen kiyiminin aktığı öte appak. Çaçının karalığı öte kara. Birok biz anını tanıbayt ekenbiz. Tanıbagandan keyin al bir sapardan gele jatkan kişi deyin desek, sapardan gele jatkan okşobayt. Çarçankı, giyimi kirdegen, çaçtары jüdөгөн insan boluşu mümkün ele. Al şunday apapakay giyingen, taptaza bolgon, şunday ahvalda Peygamberimiz aleyhisselamdın aldına gelip iki tizesi Peygamberimizin tizesine tiyip, iki kolun sanının üstüne koyup oturup Peygamberimiz aleyhisselamdan soradı. Oşol soragan uçurda iman jönünde soradı. Ahbirni anil iman. Ya Muhammed, ey Muhammed, ahbirni anil iman. Maga imandan kavar bergin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam imandın türküktörün, erkanul iman, imandın rükündörün, türküktörün Peygamberimiz aleyhisselam aytıp berdi. Aytıp bergenden keyin sadakta sen tuğra aytasın, tuğra ayttın dep cevap berdi. Umar radıyallahu anhu'nun sözünde özü gelip Peygamber aleyhisselamdan soradı. Peygamber aleyhisselam cevap bergenden keyin dağı tuğra ayttın dep anı tasdiqtap koydu dep biz taң kalıp karap kaldık. Andan keyin aytты: "Ya Muhammed, ahbirni anil İslam." Ey Muhammed, emi İslam'dan kavar berçi dep soradı. Peygamberimiz aleyhisselam İslam'dın rükündörün 5 türkügün aytıp berdi. Aytıp bergenden keyin sadakta sen tuğra ayttın dep koydu. Biz dağı taң kalıp karap kaldık. Sebebi özü suradı dağı kayra Peygamberimizdi tuğra ayttın dep anı tasdiqtap koydu. Andan keyin ey Muhammed, ahbirni anil ihsan. İhsandan kavar ber dedi. İhsan degen emne? Peygamberimiz aleyhisselam ayttı. Bul ihsan degen sen Allah subhanahu ve taala'nı körüp turganday ibadat kılıuң, anı körüp turganday sıyınуң. Eger de sen Allah Taala'nı körbögen bolsoň dağı Allah seni körüp turat dep Peygamberimiz aleyhisselam ayttı. Andan keyin ya Muhammed ahbirni anis sa'a. Ey Muhammed, emi kıyamet saatinin kavar berçi dedi. Oşonda Peygamberimiz aleyhisselam ayttı. Surap jatkan adam, suralıp jatkan adamdan göre bilүүчүrөөк dep cevap berdi.
Andan keyin ahbirni an ammaratiha. Ey Muhammed, anda sen al kıyamatın alamatlarından haber berçi dep suradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste cevap verdi. Peygamberimiz aleyhisselam cevap verdi. An talidel emettu rabbataha. Oşonda enenin özünü kojoyun törep aluusu dep cevap verdi. Andan keyin an taral hufatal uratal alata ri'a'ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Oşol günde sen görösüň ağaç koy qaytargan koyçular üy saluuda jarışıp kalat. Büyük üylördü saluuda jarışıp kalat dep Peygamberimiz aleyhisselam kıyamatın habarın berdi. Mına bul jerde senin oşol körgönün enenin özüne kojoyun törep alganın körösüň degeni bul kıyamatta eneler özüne kojoyun törep algandygy. Mından geldi eneni başkarıp kalgan, eneni ukpay kalgan, eneni jumşap kalgan, eneni kıynap kalgan ballardın törölüsü bu kıyamatın bir belgileri eken. Oşonda ele adamlar koy qaytarıp jürgön, jılaŋaylak jürgön adamlar büyük üylördü saluuda jarışıp kalat dep Peygamberimiz aleyhisselam aytkan, mına uşul kıyamatın belgilerinden bol eseptelinet. Alemi biz kıyamatqa emneni rastap koyduk. Kıyamatqa dayardığımız kanday, alemi kıyamat degen özü kanday ahval ekendigin Allah subhanahu wa ta'ala özünün ulu kitabi Kur'an'da bizge bayandagan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-qari'atu mel-qari'ah. Mına el-qari'a degen sure kelet. Mına uşul surede el-qari'a. Bul oşol tozoktun, bul oşol kıyamattın bir atı. Kıyamattın bir atı. El-qari'atu mel-qari'a. Onu kakkuloçu dep dağı mına Kur'an'da kotorulgan kakkuloçu. Kakkuloçunun mel-qari'a. Bul şunday bir katu kakkuloçu. Ve ma adrake mel-qari'a. Ey Muhammed, sağa bul qari'anı, kıyamattı, kakkuloçunu kim bildirdi? Dep Peygamberimiz aleyhisselamga Allah subhanahu wa ta'ala sura uzatat. Mına Arap dilinin usulunda uşunday bir manilu bolgon nerseni Allah subhanahu wa ta'ala bizge düşündürüp bayandap jatkanda uşunu suro iretinde da kayrılıp anın uşunday ulu iş ekendigin, anınday uğur öte manilu iş ekendigin bilgizu maksatında Allah subhanahu wa ta'ala uşunday suro iretinde dağı kayrılat. Andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala çındığında bul kıyamatты Allah subhanahu wa ta'ala özü bilgizbese, özü körgözbese, özü Peygamber aleyhisselamga kavarın berbese kim anı bilgize almak. Andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala aytdı: "Yevme yekunun nasu kel farashil mabthus." Al kıyamat gününde adamlar tozugan köpölökө okşop kalat. Çındığında köpölök özü nazik bolgon janıvar bolup, oşondoy toptoşup konup turgan jerge bir tozudup koysa, al jerden kaçıp kaysyl jaka uçup atkanын bilbey, oşol köpölöktөр üçün abdan oorunday kim kaysyl köpölök kayakka uçup atkanı belgisiz topoloň bolup ketet. Kıyamat gününde mına adamlar şul köpölök tozugan köpölök siyaktуу bolup kalat. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Jana al günde, kıyamat günde toğlar, bardık toğlar tıtılgan jüngө okşop kalat. Mına kıyamattın oorluğun Allah subhanahu wa ta'ala özünün ulu kitabinde bizge bayandadı. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Jana فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Jana al günde kimdin tarazası oor bolsa, kimdin tarazasından maksat kılgan amaldары, soob işleri, kılgan jakşı amal soob işleri tarazaga koyulganda, al taraza oor baskan bolsa, oşol adamlar rahat jakşılıkta, beişte jakşı jaşooda bolot. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Kimdin al günde tarazası jеңil bolgon bolsa, anın enesi hawiya bolot. Anın enesi dozok bolot dep Allah subhanahu wa ta'ala aytdı. Ne üçün enesi? Sebebi her bir korkunuşta
жаш балдарбы, мейли жан жаныбарларбы коркунуч болгон учурда энесинин кучагына кире качат. Энеси ар кандай нерседе балдарын өз койнуна, өз кучагына алат. Эне мээримин төгөт. Бирок кимдин таразасы жеңил болгон болсо, анын кучактай турганы, анын коргоочусу, анын өзүнө ала турганы от болот. Вама адрака ма хия. Эй Мухаммад, сага ушул отту ким билдирди? Ал ушундай кыяматтагы вама адрака ма хия нарун хамия, ал ушул от, ысык күйгүзүүчү от экендигин мына Аллах субханаху ва таала бизге Куранда баяндады. Чындыгында бул кыямат сааты оор күндөр. Кыямат сааты мына пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, мына 10 чоң белгилерин айтып өттү. Андан кийин башка хадистерде дагы кыяматтын белгилеринде кичинекей белгилерин дагы айтып өткөн. Кыямат сааты жакындаганда жер тербенүүлөрдүн көбөйүүсү, согуштардын чыгып туруусу, согуштар, ар кандай согуштар, зынаанын көбөйүүсү, аманатка кыянат кылып калышат адамдар, ар түрдүү адамдар таң кала турган оорулардын көбөйүүсү бул кыяматтын белгилери экендигин бизге баяндаган. Мына бүгүнкү күндө дагы биз мына ушундай нерселерди көрүп, жаштарыбыздын өсүп келе жаткандыгын, жаштарыбыздын кандай маалыматтарды алып, алардын ой пикирин көрүп, ой пикирин угуп коркуп кете турган учурлар дагы бизге кездешип атат. Ошондуктан урматтуу жамаат, бул кыяматка биз эмнени ырастап койдук? Кыяматка кандай даярдыгыбыз бар? Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, пайгамбарыбыздан кыямат жөнүндө суралганда, сен кыяматка эмнени ырастап койдуң деп пайгамбарыбыз алейхиссалам мына сахабаларга шундай деп жооп берген. Мына кыяматтын белгилери ар кандай коркунучтар, жер көчкүлөр, адамдардын жанакындай аманатка кыянат кылып калуулары, адамдардын бир туугандардын ар кандай урушуп калуулары, ушундай көп бир аламаттары бар. Аларды пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге баяндаган. Эми кыяматка биз ал күнгө эмне кылып даярданабыз? Албетте ибадаттар менен, жакшы жүрүү менен, адеп, ахлак менен. Эми ошол негизги биздин жыйынтыгыбыз, ошол натыйжа эмне менен бүтүш керек? Натыйжа эмне менен бүтүш керек? Аны Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу китеби Кур'анда дагы бизге баяндаган. Чындыгында албетте силер ар бир кылыпкан амалыңарды ошондой бир эч бир кемейтпестен өзүнүн өлчөмүндө Аллах субханаху ва таала эч бир кемейтпестен өзүн берет. Жана фаман зухзиха анин нари ва удхилал жанната факад фаз. Кимде ким тозок отунан четтетилип, тозоктон четтетилип, бейишке киргизилген болсо, ана ошолор чыныгы ийгиликке жетишкен болот. Алар чыныгы натыйжага жетишкен болот деп Аллах субханаху ва таала бизге баяндады. Андыктан биз кыяматка даярдыгыбызды көрүп, ал жерге барганда, ал күндө, ушундай коркунучтуу күндөрдө Аллах субханаху ва тааланын рахматына, мээримине бөлөнүүгө бул тирик жашоодо аракетибизди кылуубуз керек. Балдарыбызды жакшы тарбиялообуз керек. Өзүбүздү жакшы тарбиялап, нафсилерибизди туура багытка багыттообуз зарыл болуп эсептелинет. Мына ошол күндө Аллах субханаху ва таала айткандай тозоктон четтетилип, бейишке киргизилген болсо, мына ошолор чыныгы ийгиликке, чыныгы жеңишке жетишкендер деп Аллах субханаху ва таала Кур'анда бизге баяндады. Урматтуу элим журтум, мына кыямат кайың жакын. Мына пайгамбарыбыз айткандай, пайгамбарыбыздын келиши кыяматтын келиши экендигин пайгамбарыбыз бизге баяндап өттү. Анда кыяматка даярданып, өзүбүздү, бала чакабызды жакшылыкка, ибадатка, тарбияга аракет кыла берелик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.